Eti be catch that say. Naana Donkor ate. One way ya week we ebe gin nsem. Ebe fono no. In fact, ebe tina ni say why every say. And champion bro bla catch say or them TikTokers for. In fact, okay, can I be part room. Now no. TikTokers no so aba reply Naana Donkor ate. Eti week we dey. And say Naana Donkor ate obesi book ni bi officially no. Obesi book ni bi. Na Hopeson Adorye so no. Ni issue no enya ntwa ye. TikTokers ni bi aba reply Hopeson Adorye. Or Naana Donkor ate. Mema nchiri mu no akire wadwen ama me e wo comment section. Ayi Penyah block media. Mess was say ni die mu. Obe like video no ada ma subscribe button so na ba click notification connect latest updates. Aba chire wadwen ama me e wo comment section. Mess was ba so no wan share for so enya bi ahwe. Eti Naana Donkor ata afo so ade no aba trend ni mu. As say obetwetwe Samira Bawumia with video akene yapon 2023 ogofa ba ye. Na TikTokers ebe reply so wonye steady. Baby obupu ne to ban e hotro. Naana Donkor ata ye steady. Naana Donkor ata wan trefu ene nso be ye video we ebe bo na adwen kire TikTokers for no me kasa ase mo bi amba me video wase embe tro mo nkosi a comment no wase monya mo ntokwa na mo ko a memba me video wo platform a woni platform nso nsen me de me ma no eso sen wo se me nka ho asema ana wo hu se me ye bia nya wo na me ye me life ubaba asia babebo wude wuro wase oso wo phone bi utumi tro so wo camera na ya wo campaign wase the same thing na bibi mo yeye a mo fa me na mo ye ya me ene member mo ya ma asem na mo ka mo hwemu na mo nka ewraba bi you guys will do it and then mo wia no matwa small parts na mo dia kọ na wo ma ba ye yame me mom family get involved with all your nonsense and your dramas me pamoncho me meti hanom no ekuru kakraka da me na ho amensa ywe ti me fama no ntoto niama ebe mu wa ba me ye me life comment don't ever make catch them maybe what platform say me pese me ka bibia nya una ba ka kire me de amenka matina hanum for getting to 8 years now it mun ya mo dia mo ye no but men for was because mo be ye this is what happened me ye life and obi be ye ya me wase and na me ya ne bi ade chin ye no na aye different story me pamoncho me sremo mo hu me video a mo ntwam mo hu me video a mo ntwam me tuwei masonsi ye ena menim fraye ena menye mum mo biala mfa ne nkosi asem emba me page so moya maade na moya monye mom get me involved mo be ye na mo twa small parts na mo di akwakọ mo de me akọ na mo ba ye ya me ba me bo menjom segu ewu ema me bo amachi de nenjom you come under the video you keep commenting nonsense you keep this should be the last me pay mo mbo asem like I sometimes I don't even know me man go school me nimbueye na bibinti na atome chalk me nimbueye bibinti na atome chalk se basa chaka me but there's something there's a reason the mom be family shame ntokwa mom nkosi ade na moye na don't come under my video again and comment any nonsense again so open the video as na won say nya we na make don't there's a media na so enya pasca I just kolom TikTokers no enya bre part of crowd o mo be so asi Naana Donkor ata so say hey on share say promotion na there e ba no e hye esene no me kasa say mo bi amba me video wase embe tro mo nkosia eno so on be so bi abe pa o video ase abe tro nkosia asema ene maame yi Samira Bawumia free wenu why wo kan asema yi ni free wenu nobody has nothing on her. Video you can make it was 2023 or something.
But minimum the country are use it against you now. Minim the wasa koka. But so what can be about Samira Bawumia, dear madam? Samira edin everywhere no. Why? Jina not because Samira me sure say onim say you cry you exist. And if Ken is saying something about Samira, he can say it. Whatever Ken wants to say it, obetimi aka. Why? Obetimi aka. It wouldn't even do anything. And no problem call for Adorye as I to Abama. It's a moonjai salmon crass sem na modete a app with and I have a platform any case quay and a ding. Who can say quay to move person move go be hoofing? Who can say quay would the opposite so go be hoofing? But would you be to me and cassa? A goo hoofing or whom or quarter the any budget or quarter the any wounded. If you don't mind your business, I will ask you so. Now one stress so I never way. Now sorry. Now person would do who be folly. Politics munabe can in some ya. You be too juman kasa. I'm a woman who say yes. This is your first warning. I a mount. This is your first warning. I a mount. Okay, so be a baby church on some more page. Mind your business. What must you? And fast Samira and Edin to one. Bawumia and fa would into nano. They say this time around, young will be on fat jam. And this sa and Kwasasana Mudi 2023 now Mudi Gugu Omu Edi Hufia will be a fee mono. This time we're not gonna allow that. Would you see ye big shot? Respect yourself. Now cry no more apple is so boo. Now so sorry now open so bekasa. It's here Samira Bawumia. A woman of substance, a woman of substance, I would say. A woman of substance, a NDA would say. The chick of it. When they are more from a home bra. Up with ye more deal. Up with no. Ye more dear. It is all your pen, one who will move one. Ye do be into my book near the water puffle. May come at row. More before soldiers, Naana, I say. You Tik Tok as a Google app with so an answer, and ye per se a bay, yes, I did your home be folly. So, but if you want it that way, dear, you go that way. Yamobiama and Samira Bawumia any moon be from. You feel me? It's madam, next time, the lame. Okay, you can talk on national issues. Obian, if but Enkoka Obiawa reassem, and no, wouldn't heal, and I say it wouldn't heal your children. You make a what you say. Diulemu cabbage. Hey, NDA Naana Donkor ata nya kromuni ba ade na wote ahojo na wompe na apese obetena mekom wahu first time kwasi asem na okodi wo Kumasi airport no me ma meka bi because me wahu ade ebe ya me ya pa yese me attack me yonko ba ade sa waya mana broso ansana Samira wakam Naana Donkor ata Samira wakam wahu wiase wo hu wompe wo hu wompe a ensa okoto obi hu mpe o ase kukuo a wo ka kire that say hutum kukuo a wo ka kire that say hu otum na ono aka say ni refi ne ho say ono aka say oyetum sire da asen no NDA tietia break NDA tietia break anye saa ubedi uni twasidi wa ntwamwe ye gu hono mo ye sympathize with you wacha ntwamwe ne gu eba be ka Samira asem sa shit na utro ma Samira na se chese wafe ni Samira na Samira Bawumia wafe no
Jan kwasiasem no na concentrate on a Charlton. Naana Donkor Jan kwasiasem no na concentrate on Charlton. What's this already 18 years or 17 years? Concentrate on akwala no. Woma wo mu nyina no obi anhye danya correct saa o. Naana Donkor wo hu won pin o. Wo hu asem o. Wotse ahodwo ompe o ba betena mekom. Said ye wo problem ti untena wo baby na wonton wo niema ya woton yi na wonye wo content a wo ye. Wo de wo ba beje politics mu. Wo ba be throw shades. Wo Naana Donkor wo ba be throw shades to Samira. Tietia break. Tietia break. This is the first time I may be can wasem. Enti no me nya botra ma wo. Naana Donkor tietia break. When you saw dia, wo de fatena wo NDC because ye nim so wo NDC. Fatena ho. Very shape. Very Samira on. A rubber papa bi na wako school. Very no. Ah? Hey. Radi yankopo. Hey, Naana Donkor. My friend Prensa. Concentrate on Charlton. Concentrate on woman. Woman ta fo woman Jimmy. Won kan ma sam nwie wo ba beka Samira sam. Wo se wo be di MPP asam na Naana Donkor wo be ji wani so. Se wo se wo concentrate wo meya wa wo mu ya. Sebe wo mu hye den twa correct sa na Naana Donkor be ji wani so. Me tufo. Me meyew. Eye futu. Me de ma watufo bo. Yi wanu free MPP ni bia so. Kan wo NDC party mo asem. Kan wo NDC party mo asem jai MPP baye. Wo NDC dukwa wani je ho. Enye saa Naana Donkor. Wo be fra akukọ sa alolo. Anye saa wo be fra akukọ sa alolo. Wo humpi no doso entitietia break Naana Donkor o content na wo ye na ye no a na tina wo ba bi ne wasomtwie na wo de so no eso chen wankasa diwule minu aba diwule mu anye saa the next time I meba wo so no meba te se arenare wote enye wo fe any Samira. Min pese be ko bebre. Me chi break wire. A word to the wise is enough. Brofu we die kitwe ye friends say chicken. Brofu we die chicken metimi a kire wase. Tietia break. Tietia break Naana Donkor. Hey. Adie be ye kokote a na ne to eye ne bode tietia break o mawie aja Ehu se Naana Donkor ata wa start a play victim e wo app yi so wa ye video bi anopai se obi anfa ne sabi nkwase asem emfiri ne so no ohunu de wa ye nti a enkofo etwa no adapa etwa ne ma adapa Naana Donkor de wa ye nie Ghana force why your home bodmani atie e na adete app yi so why your ho anoma kokone ukwatifi ko hunu nsuo no aba na afọ bebusa se why na hunu nsuo no ye wo kroyim e na doma hene ba US ukobusa no unnecessary question e ma de trigger asante ne doma entokwa uduru kuma se airport wa ye ukobusa unnecessary question abrekura wa nim se airport no nipa oye ye no wo ho udi nipa fufuro din e na koma no Honorable Kennedy Japan aka asema fa Samira ho data wo se Kennedy meka asem kro no enwu wasum e di asem na yewura Kennedy akompra konso ka kire Samira yewura Bawumia ebeja no NP fufuo so mu busa se wo no wo ye hwan
who are you nti a wo pese ewura Canada ebe kan sam no egu asom na ade se yetre ne yetre nka na yeso bi mefa nko sa fanu ne afanu nka na nkyere sa bonti so ni e mefa nko why your ho bodobani ate kire se wo no why your ho se ye du ma atama enye oya se wa start play victim se wo hunu de waye enti enko town keke eno mu du atam madam grow up no anyini se wa kwaka be kan maame o maame picture na edi ahim e wo media yi so yi Hopeson Adorye nsem eto nya ntwa yo weni nsem ni bia omo ekoso eka kire no abusua me chiachi obi bia enkwasi asem bi ene mu asem bi ekoso na it's hard time say me dem anu tun bi Hopeson Adorye come over here papa na say wa Jimmy sir wo jire empress e di wutu no ho say se wo na nka ukunu ye be ma 10 gram say ya enka wo mpe papa me be ma 10 gram wo Jimmy die ka me de be fa akwatia a woni mu nyansa esan say wo 10 gram no eye Jimmy Hopeson Adorye me se wo 10 gram na wo ye na wo yire empress e di wutu no ho eye Jimmy 10 gram obema bia odidi matem eye niema miensa Ghana for muntie me na mun push video we mfa nkoma Hopeson Adorye obema bia opema ntokwa bia eye niema miensa 1 ida se wonya two a ye friend in kwei ni din ba ko sa de kwei ana se oye kote boto to so mienu ene de to so miensa kote wuye enkwe eye henia kote wuye kote boto ene kote peace Hopeson ukoti swa hu ukoti swa nti ya na ye wo se wo yo ba wa hu amafo kekasa ukoti ye peace no ya mpa wa hu because obema ne koti mu eduru no oni time oni ma ekokunu oni time oni ma ekwa akoko because or respect your ba because onim say na ade no epeje ni mu a oba ne hu no de ba kwakose inti mema mo bema no ye mema no omubuma aden se Hopeson ni hu ase ni hu wi eye de bia ma ntokwa woni ma ku TV so woni ma ku radio so woni ma ku ade wo Jimmy Hopeson Adorye wo ye kwase Penyah na wo jire gift no no da mpa so won tufu hu Debi eye de na sa adwene ni ba wutirim se fa wonsam fi no wonsane mu ye fi no fa ko chia Bawumia ne yere ye Samira eye de na sa adwene ni ba wutirim se fa wonsam fi no wonsana wodi akoye adura no wan da kire wo se fa ko chia Samira nsam na wo Fulani ni ba na mo de friend no wonim se Fulani na ni da fom se no wonim se Fulani onim fom se no wa igbeni wode unsa kwaye aduro wode kwa kwachia ni nsam na chese woni ni kunu wo mu nusu primaries no hu aboa nche wonwe Hopeson Adorye baabi a wo bia me se aboa enche wonwe ye chiri koko a yedi ni ma se ye chiri koko a mibusaw yedi ni ma na wodi sister ya tema no pe wi anwumra na jude sumu sa won ka wo hwe ni kunu nka wo hwe Apostle Joseph 40 yi edaduanan o kwa akochia no o fui yesi ye pe Samira o pe nkrofo titiru krofo papa mana chia ni nsem ana ye wo won de we o shon ne wo so won se de we o gu ani mu ase won se wo yonko mema enyina atete social media e ka se Samira ya ade wo ye kwasia papa me se wo ye kwasia mu kwasia because uye bema wuni mu nyansa enka wo nkoma ntokwa bema bia wo koma ntokwa mesi Ghana fo muntie me bema bia wo pe ma ntokwa eye niama 9 koti wuye echo koti ketwa
Koti wuye echo kote ketwa because utwo kan ho a na Jimmy abetare wakoma ho utwo no in akronue nkrafo se efena aklonue echo kwi na to ni Jimmy anasa wo koti sa matete se mani bi keka se wo koti ayesi hwebe nsai koti no ayesi nti ya wo ana wo luku eya wo sa wo yoba nti ama wo pema ntokwa anasa wo koti ewu papa wo koti ewu akopedro ye ne jai ma ntokwa no TV so na obema te se wo a wo yiri di wutu no ho se wo ya mebo wa mo akoto baabi obema te se wo you free papa me kwa siempeni be ma se mi ntimi ware wo hey gifty wo kunu na wo di ni tu hu no fere wate eya me mpese me attack me yonko ba but wo gifty tie me wo ya ye oba kwasia wo ya ye oba jimifuo edi enti na me kana sa wo social media so na be ka say wo de obi obeba be di watem bia no wo kunu will come for that person so what you say but wo kunu de okodi amanfo yere matem a wontimi nchi wo kunu ntina se na wontu no fo say bema da bi ye ni di matem sa ana nipa na wo ka no se wanye obi yere kra oyi obi mpana wo de wo kunu di amanfo yere matem de a wo you okay with it one gifty mukunu odi amanfo yere matem a we okay with it one but wo de edi watem munim se de kokot muni twase bi maako ni ukuru nyina muni twase bi maako what is good for the goose is good for the gander emo anchemonwe wukunu di Samira Bawumia tem no wonte ye wonhu ye wonu kunu koda mpa so a eya futu be na ode ma no chese obi yire de eye okay so ahu wodi edi watem de a enye oni pakron wa bomsuo so ati ase agrada be di watem me di agrada atem bi say no oka se odi watem no go scot free ana me be ye video ka se court na ode na kono enyi free court na enyi free court kira because a defamation of character wukun kwasiade na bi no oye no Adorye Samira no a defamation of character. So what you say? O sore no ko gina sorry dem na o to nyom se wo ye Kristo ni. Wo kru di mwasem di nkwase asem sei. Wontime nkyere ntenase na wontu no fo. Samira no ho afase ni wo. Ma me nka no kra bi nkyere wo. Ebi obi anka nkyere wo. Samira no ho afase no 100 times. Wa furu na ye say de bo fruit 20 cities ehye wa furu mu no. Enye wa fani Samira a natural beauty. Makeups in a Samira, yeah, once who use makeups in be me am say me makeups in be. If I'm stepping out, me makeups. What could see away this Samira anymore? Chichu for no pay I match. Or sorry, I would Samira and chichu in the same. Won't mean to no for Kakrabe count. Empress, Kakrabe count, now you mean 2 kunufo. See a statistic descending on you are. Neka so you be cocots. Me ye video we dia ma wonu kru kwase ampani no. Na sa wo di obi baby di watem a neka sa fa na wo de ne cocots. Na me de wo twa na bowdua. Ma wo huru mi twembra na me dia bowdua se wo tsena ho ma wo kru di amanfo yire no mo ne o mo girlfriends atem. Na wo di obi abedi watem na sa wo di ne wo de ne kokota. Ensu asebesi ana abentin enyaw enimi ni untam asem. Kwasi asembe no uti ore ukuru di amanfo eyire no mo ne omomprafo atem wo ye oba ase ne obi wo waye woto waye wose waye ohwene waye wafono wo ho efe maami wo nya fe o me keka ko 50 years o me ho efe se no 10 times nti wo ne ukuru ni nyina munya jimi no uti ne ukoda mukoda mpaso a se twunu nti no ontimi niu na utunufu na enye yi a Penyah nsakwa ebe so fa aduane e ma no oni na tunufu se kwasiade na oye no nyai na oye bema
we bema we na di ni tu hu no empress bema we na di tu hu na ayi gbe de ben na we di ni tu bema 10 gram we oye bema 10 gram jimifo oye bema 10 gram titinto oye bema 10 gram kwasiampani bema bia ni wa ne kwoti ye adwuma yie a obedi di matem rubbish obsi Adorye be biara wo o sempa na bo aboanche wonwe so obedi di Samira tem onfere no onfere sister no o fui Chile wa adwe mame e wo comment section. Aha Penyah Block Media.